700 metara skrenite desno. Nakon 50 metara skrenite levo. Nakon 800 metara vi ćete stići na svoje odredište. Vi ćete stići na svoje odredište.
200 metara skrenite levo. Sledeću ulicu levo. Izračunati ponovo. Vratite se natrag preko kružnog toka saobraćaja. Skrenite na trećem skretanju. Vratite se natrag preko kružnog toka saobraćaja. Skrenite na trećem skretanju. Izračunati ponovo. Nakon 100 metara uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na prvom skretanju.
sledeću ulicu desno.
Skrenite u drugu ulicu desno. Potom vi ćete stići na svoje odredište. Skrenite u drugu ulicu desno. Potom vi ćete stići na svoje odredište. Stigli ste na svoje odredište. Izračunati ponovo. Skrenite u sledeću ulicu desno. Potom skrenite u sledeću ulicu desno.